Yes, ijoro ryiza shuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye, nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Makuru ngufitiye kandi ndaza kuba ngenda ngaruka ku bitero maginga ya umubare w'abaguye mu bitero bikomeye cyane byabereye hano i Murenge, byakozwe na drone byibasiye ibice bituwe, dore ko ahangaha muri Minembwe abatari bakeya bimaze kuba bigenda bijya hanze yuko bamaze kuba bagenda bitaba Imana. Ni mu gihe kandi hari amakuru avuga ko abarwanyi b'umutwe w'aba 23 muri aka gace hano mu misozi miremire i Murenge bagera kuri batandatu, bose baje kuba bagenda bahasiga ubuzima. Aba baje kwasiga ubuzima ni bande? Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri bodyguard ukomeje kuba ugenda ujya hanze. Uyu akaba ari bodyguard w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Uganda, cyane cyane bodyguard wa Museveni waje gutabura ikote ry'umwe mu baperezida bari bitabiriye umuhango wirahira rya perezida Museveni. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bandi barwanyi ba FDLR bari mu nzira zo kugera mu rwababyaye, aho baje kuhagenda babifashwamo n'umutwe wa M23. Aba babifashijwemo nande, dore ko ubu bamaze kuba bagenda biyandikisha igihe icyo ari cyo cyose baraza kuba bagenda binjira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu 100 baguye mu gitero gikomeye cyane. Aba bantu 100 barimo abana ndetse n'abagore baje kuba bagenda bagwa muri iki gitero. Kikaba ari igitero gikomeye cyane cyaje kuba kigenda kigabwa mu bice birimo abaturage cyane. Nyemera nyaboneka nimba ubwa mbere ugeze hano ureba ahantu handitse ijambo subscribe buri kandi ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Ngira ngo kuva mu masaha ya kare nibwo haje kubagenda hajya hanze ibitero bikomeye cyane. Ibi bitero bikaba ari ibitero byaje kuba bigenda bigabwa mu bice bituwe n'abaturage hano mu misozi miremire y'Umurenge. Izi ni drone zibasiye ibice, dore ko Wazalendo iri gukosora mu bice byavuyemo abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Kwibutse ko ibi bice biheruka kugenda bivamo aba barwanyi baje kuhagenda babivamo kuva ku munsi wo ku cyumweru no ku wa mbere na magingo aya ngaya. Kuri uyu wa kabiri itariki ya 12 Gicurasi mwaka wa 2026 guhera saa moya kugeza saa 4 za mu gitondo, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero mu bice bigiye bitandukanye byaha muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Uturere dutuwe cyane cyane nka Gakenge ndetse na Bidegu twibasiwe n'ibisaso byatewe n'ahakoreshejwe drone ya kamikazi, bituma abantu bahasiga ubuzima ndetse abasivile benshi bahatirwa guhunga. Byongeye kandi guhiga abantu byatewe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa cyane cyane inyeshyamba za Wazalendo birakomeje muri Sange no mu nkengero zaho mu buryo bw'ubunyamaswa, kandi nta mpuhwe ziri kuba zigenda ziba muri ibi bice. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro rya M23 rikaba rigaragaza bimwe muri ibyo bikorwa bya kinyamaswa biri gukorerwa abaturage bo muri icyo gice baherutse kuba bagenda bavamo. Abantu 3 bishwe bunyamaswa muri Sange. Abarwanyi 2 ba Wazalendo baricanye, abandi 7 barakomereka. Ubuyobozi w'umudugudu wa Kigurwe yashimushwe kandi akomeje kuburirwa irengero. Inzu y'ubuyobozi bw'agace ka Kinanira ya kabiri yasenywe burundu, dore ko yakongotse. Amaduka menshi y'ubucuruzi byasahuwe mu buryo bwateguwe cyane cyane n'iyi side ya Kinshasa. M23 ikaba ivuga ko ibi byaha bibiri, ubwicanyi bwibasira abantu runaka
n'ibikorwa by'iterabwoba biri gukorwa abantu bose bareba. Umuryango mpuzamahanga ucecetse ntacyo ukora, ahubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bukahishisha inyuma mu guhisha ibyaha ndetse no gushakira ibirwano cyangwa se gushakira uburyo bagenda banivura. Ibi byose bikomeje kuba bigenda bikorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko iri tangazo ryakomeje kuba rigenda ribigarukaho. Ni mu gihe kandi umutwe wa M23 biciye muri Koloneli Kazarama wa M23 waje kuba ugenda afasha bamwe mu baturage kuba bagenda bava ku ngoyi ndetse no kwitandukanya n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ukomeje ahangaha kuba ugenda urushaho kuba ufasha FDLR gutaha mu rwabyaye. Koloneli Viana Kanyamuhanda Kazarama wahoze ari umuvugizi wa ASM M23 kuri ubu nyuma yo gusubira muri uyu mutwe mu myaka 2 ishize, n'umwe mu bagize komisiyo yabo ishinzwe ubukangurambaga. Kuyu wa gatatu itariki ya 8 Gicurasi afatanyije na mugenzi wiwe Koloneli Murenzi nibwo bwakeye ubukangurambaga mu gace ka Kanaba, aho bahurije hamwe abanyarwanda bari bamaze igihe bahaba muri FDLR bakagira ibiganiro byasize bamwe bemeye gutahuka mu gihugu cyababyaye. Ni abanyarwanda babaga mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuro nka Bwito, Tongo ndetse na Kanaba ndetse na Murambi. Kazarama na mugenzi we bashishikarije bariya banyarwanda gutaha mu gihugu cyababyaye no kuva burundu mu buzima bwo gukomeza kuba mu mashyamba ya Kongo hano muri Kinshasa. Muri ubu bukangurambaga abayobozi basobanuriye abo banyarwanda ibyiza byo gutahuka mu gihugu cyabo n'umutekano usesuye, babizeza ko bazabarinda kugeza bageze aho bazaba bariho bajya. Abanyarwanda 17 barimo abagore 11 n'abagabo 6 nibo bitabiriye ibi biganiro, nyuma bahita berekeza Itongo aho bagomba gufatira imodoka izabafasha gukomeza urugendo rwo gutahuka mu Rwanda. Usibye gukangurira bariya barwanyi gutandukana kuva mu kwezi kwa mu kwezi gushize, Viana Kazarama yakoze ubukangurambaga bwari bugamije gusaba abaturage b'Abanyekongo kwinjira muri ASM M23 nk'umuryango. Amakuru atugeraho yemeza ko kuri ubu abarwanyi 1800 bo muri Chefore za Bwito ndetse na Bwifasha bafashe icyemezo cyo kuba abanyamuryango b'umutwe wa ASM M23 kubera ubu bukangurambaga bwa Koloneli Kazarama waje kubagenda yongera kwiyunga ku mutwe w'inyeshyamba za M23. Mwibutse ko uyu nguyu mu minsi yashize kandi nawe yari yaje kubagenda yerekana yuko agiye gufungura undi mutwe nawo urwanya ubutegetsi ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Irahira rya Museveni, umusirikare wa Uganda, yatandukiriye ikote rya bodyguard wa Perezida Salva Kiir. Umwe mu bagabo b'ibiganga bacungira umutekano Perezida Salva Kiir. Uko iyi scenario ije kuba igenda iba, bikaba byakomeje kuba bigenda bituma abantu benshi bakomeje kuba bagenda bibaza kuri iri sanganya ryaje riba cyane cyane muri uyu muhango wo kurahira wa Perezida Museveni. Wari umuhango wari witabiriwe n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye, ngira ngo harimo abaperezida bagiye batandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye, ndaza kuba ngenda nanagaruka ku ijambo yaje kuba agenda avuga muri uyu muhango, ugakurikiraho n'abandi banyacyubahiro bagiye batandukanye nyine na Salva Kiir. Umutekano wa Perezida wa Sudani y'Epfo yaciriweho ikoti n'umusirikare wo mu ngabo za Uganda ubwo yari arinze sebuja yerekezaga
mu birori by'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda byabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Gicurasi ubwo Perezida Salva Kiir yarimo yinjira ku kibuga cy'ibirori cya Kololo i Kampala aho Perezida Museveni yarahiriye kuyobora muri iyi manda ya karindwi agiye gutwara igihugu cya Uganda. Amakuru akaba akomeza avuga ko uriya murinzi witwa Ari Machoho yaciriweho ikoti n'umwe mu basirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Uganda za SFC nyuma y'ubwumvikane buke bwabaye hagati y'abashinzwe umutekano wo ku ruhande rwa Uganda ndetse n'abarinda Perezida wa Sudani y'Epfo. Ni ubwumvikane buke bwatumye habaho gusunikana birangira ikoti rya Machoho ricitse. Amafoto akomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yerekana ikoti ry'uyu murinzi ryacitse, gusa ntibyamubujije gukomeza kwita ku nshingano ze kugeza we na bagenzi be bagejeje Salva Kiir aho yagombaga kwicara. Nyuma y'ibyabaye kuri uriya murinzi, abenshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bamushimiye ubwitange yagaragaje nyuma yo kugaragaza icyo abenshi bise ubunyamwuga biciye mu gushyira imbere inshingano ntiyite ku myambarire isanzwe cyane cyane, dore ko abenshi bakomeza kuba bagenda banabigarukaho bavuga bati kuba atigeze abasha kuba yagenda ajya guhindura ikote ngo abashe kuba yakwica akazi. Uyu muhango wari urimo na Perezida General Neva. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushinja igihugu cy'u Rwanda kuba ufite umugambi mubi mu bihugu biciye mu bufasha. Avuga ko ruha umutwe wa Red Tabara ndetse no guteza umutekano mukeya muri aka karere. Uyu mugabo mu kiganiro yahaye Jeune Afrique yavuze ko Burundi bugifata u Rwanda nk'umutwe wa M23 nk'abateje ikibazo cy'umutekano bwabo, nubwo umutwe wa M23 baza amezi ane uvanye ingabo zawo mu mujyi wa Uvira hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi. Yagize ati biracyari ikibazo gikomeye kuko u Rwanda rushyigikira rugaha intwaro kandi rugatoza Red Tabara. Iyo abasirikare b'u Rwanda na M23 begereye umupaka wacu baba bafatanyije n'uwo mutwe w'iterabwoba utera abaturage bacu. Ndayishimiye yakomeje avuga ko kuri we ingabo z'u Rwanda na M23 ari ikintu kimwe, ndetse ko u Rwanda rufite imigambi mibi ku Burundi. Yongeye ko igihe cyose abasirikare b'u Rwanda b'abarwanyi ba M23 bazaba bari hafi y'umupaka w'u Burundi, igihugu cye kizakomeza kuba maso cyane. Ndayishimiye yagize ati ibi mu gihe u Rwanda rwo rushinja igihugu cyo gukorana n'umutwe wa FDLR ugambiriye rugahungabanya umutekano. Ingabo z'u Burundi FDLB zimaze igihe zifatanya n'iza Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR mu ntambara barwana n'umutwe wa AS M23. Ndayishimiye ubwo yabazwaga kuri iyo mikoranire yahakanye ayo makuru, ariko amagambo ye agoramye mu kwivuguruza. Yagize ati ingabo z'u Burundi zifite agace kazwi zikoreramo kandi ko zidashobora kuvangwa n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko zidakoresha uburyo bumwe bw'imirwanire, mu gihe ku rundi ruhande yemeje ko ingabo ze zihabwa amabwiriza n'iza FARDC. Uyu mugabo yavuze ko yabwiye Perezida Felix Tshisekedi gukora ibishoboka byose kugira ngo hataza gira amakenga ku mikoranire ishobora kubahuza na FDLR. Yanavuze ko nta gihugu na kimwe mu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC bikwiye gushyigikira FDLR. Shimangira ko n'u Burundi bwite budashobora gufasha abagizi ba nabi batera igihugu cy'u Rwanda. Nubwo yavuze ibyo, Ndayishimiye ntiyasobanuye uburyo ingabo z'u Burundi zifatanya n'iza FARDC ku rugamba, ariko
nkigera aho zihurira n'umutwe wa FDL usanzwe ufatanya n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa AFC M23.